انطو بدروسیان ای 47 سالی جمالباتك ارمنية گول هرما جزيرة سوريا بچيكرنا كوبان نافداره 465 سال مالباتا بدروسیان ji zêdetirî 406 salan biriya heft nifşan ev pêşeyê bi kar aniye. Li bajarê Sasoneyê Tirkiye dest pê kiriye. Dûre li Helebê berî gonêzîkî sed salek berê li qiraxên cemê Ceqceqê li bajarê Qamişlo bi cih bibe. كالكي من التركي بون الآلية موش ما موش واندرا أوجي الور فخار شغلين إنجا وقتا تديت فرمانا أرمنيا تشيبو الويدا فرمان ذاكرتنا سينور فر آلية جزيرة يعني آلية قامشلو والفر بلش انتيصا كاردكن شغلي خوا فخار إنجا كالكي من أو شغلي ودا بابي خوا وبابي خوا بابي مجي كاركر حيانا از شغلم Anto go malbata wî bi Kurdî diaxive, dibêje gowan bi Kurdan re fêrbûna ziman û her wiha pêşeya çêkirina Kuban parvekirine. يعني شاگرتي بابي من انا يك هي ناوي احمدو ابو ايمن السوكي او كرمانج بو بابي من شغلي احمد مالا امينجي بابي من شغلي اوجي كرد بو جموي شغلي هون ارمني دستان جما وهون كرد جما دستان حتى المالي ام كرمانجي تشتغلن يعني نب عربي ونب ارمنيجي راس حتى بزبوني خورم تشتغلن كرمانجي ايدر بسيه به ايدر كيبه Tevî hemû zehmetiyên govê malbatê di berdewamiya çêkirina Kuban de rastîwan tên, ew rijdin gopêşeya bav û kalên xwe biparêzin û bidin zarokên xwe. ما آف داني ما صهريج داني فالات كرش بو ام بشون حريا خو آف تنبو كهرباء فتراكي قطبو ما مولد اني جبو كهرباء اينارا بيدا وام بشغلن يعني او زعمتي قلكي مديد تشردجي حتى تشردجي انه قلبالخ ام تشغلين وبخدي ام مستمرن يعني انا مش بابي خستان وخدي زاروكي ما تشيب امي بدنا وانجي ترك في صنعتي هناك اف صنعتها باف وكالاي Malbata Bedrosyan a Ermenî li Qamişlo bûye simbolek zindiya berxwendana çandî û girêdana bi kokên xwe re. Wan çîroka xwe ya koçberiyê veguherandin hewildaneke berdewam ji bo parastina pêşeya bav û kalên xwe li hemberî modernîteyê û zehmetiyan. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.